COVID-19 savjeti psihologa. Ukoliko se teško nosite sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom virusa korona, ukoliko imate osjećaj panike, straha i depresije, pozovite nas na 052 233 303 ili napišite u inbox Facebook stranice Free Radija. Vaše poruke i pozivi ostaju anonimni, a odgovore donosimo u emisiji COVID-19 savjeti psihologa ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 časova i 10 minuta. Emisije realizuje psihološko savjetovalište Psiholuminis Prijedor i Free Radio. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije COVID-19 savjeti psihologa. Ja sam Dejana, a kako smo već navikli i ovaj petak sa nama je Zorica Rajlić-Perić, diplomirani psiholog. Zorice, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našla. Još jednom da vas pozdravim u svoje lično ime i ispred našeg savjetovališta Psiholuminis. U proteklom periodu sa našim psiholozima smo razgovarali o različitim temama koje su povezane sa COVID-19 kako bismo se što jednostavnije i uspješnije nosili sa stresom koji ova situacija nosi. Naša današnja tema je sagorijevanje, odnosno izgaranje na poslu. Prije nego što započnemo razgovor na ovu temu, odgovorit ćemo na par pitanja naših slušalaca. Zorice, prvo pitanje našeg slušalca glasi: imam dječaka od 4,5 godine, uspješno smo mu skinuli pelene prije njegove 3. godine. Međutim, u zadnjih nekoliko dana je počeo da mokri u krevet. Puno sam googlala i vidjela da stres najčešće prouzrokuje ovaj problem. Da li smatrate da je stres oko izolacije, stalna naša priča o koroni mogla da utiče na ovo i kome da se obratim za pomoć ukoliko se problem nastavi? Što su djeca manja, to je veća vjerovatnoća da će manje osjetiti posljedice izolacije i stresa koji je vezan za nju. O tome je moja kolegica Vanja u jednoj od prošlih emisija i pričala. Ova situacija vas je sigurno dodatno učinila osjetljivim za potrebe vašeg djeteta i moguće krize koje se javljaju. Tako da računamo da je vaše pitanje normalno i da je vaša briga opravdana. Ono što mogu da vam kažem i ono što u suštini želim da vam kažem jeste da se regresija može javiti i u nekim normalnim okolnostima, a mogu je uzrokovati različite stvari koje dijete u svom svijetu doživi kao stres. Pa neke od tih situacija su, na primjer, rođenje brata ili sestre, mama je počela da radi, promijenili ste sredinu u kojoj živite i tako dalje. Ili jednostavno može se raditi o tome da dijete ima čvrst san i da ga prosto po noći to prevari. Ono što vam ja savjetujem jeste da krenete od početka sa detektovanjem problema. Svakako prvo i osnovno jeste da konsultujete nadležnog pedijatra. Moguće je da je samo u pitanju neka urinarna infekcija. Ako se urinarna infekcija isključi, a noćno mokrenje se nastavi, svakako konsultujte psihologa koji će vam najlakše i najjednostavnije objasniti koja je to procedura potrebna da se zadovolji kako biste se riješili noćnog mokrenja. I evo još jedno pitanje, mjere se popuštaju, svi su opušteniji, ali ja nisam. Prijatelji zovu da se vidimo, ali ja ih izbjegavam jer imam strah da ću se zaraziti. Bojim se da ću ih izgubiti i da me oni ne razumiju, ali ne mogu sebi pomoći. Evo Zorice, čini mi se da ova briga pogađa većinu nas. Šta zaista raditi u ovoj situaciji? Postoje ljudi koji ovu situaciju sa koronom virusom nisu doživjeli ozbiljno i ukidanje i popuštanje mjera su jedva dočekali. Vi ste sigurno neko ko shvata da iako mjere popuštaju, opasnost od zaraze postoji i te se i dalje pridržavate preporučenih mjera zaštite. Svakako vam savjetujem da svoj strah podijelite sa vašim prijateljima. Recite im kada se budete osjećali komotno i sigurno da ćete im se svakako pridružiti. Vjerujem da će oni imati razumijevanja i da će poštovati vaše odluke bez da se prestanu družiti sa vama. Poželjno je postepeno se uključivati u neke normalne životne tokove, a vi to radite u onoj mjeri u kojoj to vama odgovara. COVID-19 savjeti psihologa.
Hvala vam, Zorice, na ovim odgovorima. Sada ćemo krenuti sa našom današnjom temom. Kao što smo rekli, naša današnja tema je sagorjevanje na poslu. Bilo da imamo veliku odgovornost na poslu, trpimo veliki pritisak obaveza nadređenih ili spoljnih saradnika, rokova, budžeta, ili smo jednostavno revnosni prema obavljanju zadataka, neizostavno ćemo se u nekom trenutku suočiti sa osjećajem sagorjevanja na poslu ili popularno korištenim engleskim terminom burnout. Kada već pričamo o ovome, vjerovatno bi bilo nepravedno ne spomenuti i one koji su u ovim situacijama bili najviše izloženi riziku, a to su pomažuće profesije, odnosno medicinsko osoblje za koje se često govorilo da su na prvoj borbenoj liniji. Svakako. U proteklom periodu smo puno naglašavali o rizicima novonastale situacije i pokušavali da ukažemo koji su to načini, koji su to mehanizmi zaštite, prvenstveno zaštite našeg mentalnog zdravlja. Moje kolegice i ja smo pokušale da pokrijemo različite teme za koje smo smatrale da bi našim sugrađanima bile od koristi kada pričamo o zaštiti mentalnog zdravlja i kada pričamo o tome kako da se ponašamo i na najbolji način da se izborimo u ovoj situaciji. Kako i sami kažete, bilo bi stvarno nepravedno ne spomenuti one koji su u ovoj borbi dali najviše, a to su u suštini naši ljekari, medicinski tehničari, njegovatelji i svi oni u stvari koji nisu imali luksuz da za vrijeme krize ostanu kod kuće i da se na taj način zaštite. Mi smo svi bili svjedoci na društvenim mrežama da su ljudi apelovali da se u određeno vrijeme aplauzom pozdrave svi oni zdravstveni radnici koji su u stvari nesebični u borbi protiv pandemije. Osim bojazni da se ne zaraze, koji su još potencijalni rizici za zaposlene u zdravstvu? Prvo i osnovno svakako jeste strah i bojazan od zaraze, a samim tim i strah od prenosa zaraze na članove porodice i na njihove prijatelje. Svakako smatram da svaki medicinski radnik se bar jednim dijelom zabrinuo po ovom pitanju. Nažalost, u ovoj situaciji, evo u proteklih nekoliko dana smo svjedoci da su i naši ljekari, naše medicinsko osoblje postali pacijenti, što možda nismo očekivali, ali desilo se. Zatim, odvojenost od porodice, produženo radno vrijeme, reorganizacija posla bez nekog prethodnog test perioda i vremena za prilagođavanje svakako jeste dodatni stres u ovom poslu. S druge strane, mi imamo jednu borbu sa nečim što je drugačije, sa nečim što je nepoznato, s nekakvim neadekvatnim mehanizmima liječenja i mislim da naši ljekari još uvijek nisu sigurni kakav je ishod i kako će se najbolje izboriti sa tim. Mislim da svakog savjesnog zdravstvenog radnika će ovo pitanje zabrinuti i staviti pod potencijalni rizik, a to je u stvari rizik od sagorjevanja i izgaranja na poslu. Da li se kod nas spominje taj sindrom sagorjevanja na poslu? Burnout sindrom, ili kako ga mi zovemo sindrom sagorjevanja i izgaranja na poslu, nešto što se većinom vezalo za zapadnu kulturu. Zapadnjaci zbog veće potrebe za produktivnošću radnika i kvalitetom usluge velika sredstva ulažu takozvane ljudske resurse koji se između ostalom bave detekcijom ovog problema. Kod nas, nažalost, ova priča je tek u povoju i mislim da još uvijek se ovome ne pridaje neka velika važnost. Nažalost, nekako u našoj sredini je puno bitnije da čovjek samo radi i negdje se stalno to naglašava da moramo biti srećni što smo uopšte zaposleni. Nažalost, smatrate da kod nas niko ne prepoznaje ovaj vid ugrožavanja mentalnog zdravlja? Pa prema nekom mom ličnom viđenju i nekim mojim saznanjima, jedino kompanije koje imaju veze sa stranim korporacijama ili taj takozvani IT sektor se bavi takozvanim team buildingom, koji bi se nekim dijelom mogao nazvati indirektna prevencija sagorjevanja na poslu. Team building se u stvari koristi kao sredstvo uspostavljanja i razvoja osjećaja za saradnju među kolegama, za razvijanje osjećaja pripadnosti kompaniji, kao i međusobnog povjerenja među svim zaposlenim, nezavisno od pozicije na kojoj se radi. Kao što sam već rekla, ovaj način rada bi mogao biti prevencija sagorjevanja na poslu.
Nažalost, za državni, zdravstveni pa i za ostali privatni sektor ovo je nešto na što ćemo vjerovatno još dugo čekati. Šta je tačno burnout sindrom, odnosno sindrom sagorijevanja ili izgaranja na poslu? Sindrom sagorijevanja na poslu ili burnout sindrom opisuje se kao oblik profesionalnog stresa koji se najčešće javlja u onim zanimanjima koja podrazumijevaju direktan kontakt s ljudima, odnosno koji se javlja kod osoba koje su u toku svog rada izložene velikim emocionalnim prilivima i davanjima. Tu se prvenstveno misli na ljekare, prosvjetne radnike, radnike uslužne djelatnosti i tako dalje. Sindrom izgaranja je stanje psihičke, fizičke, odnosno psihofizičke iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim, odnosno prolongiranim stresom. Na koji način se ovaj sindrom manifestuje i možemo li pričati o nekim različitim načinima njegovog ispoljavanja? Da, postoji, mogu reći, 3 stepena izgaranja. Za početak možemo govoriti o početnoj načetosti stresom. Ona se manifestuje na različite načine. Prepoznajemo je kao razdražljivost, anksioznost, može se javiti nesanica, zabrinutost, problemi sa koncentracijom i tako dalje. Nešto ozbiljniji problem jeste reaktivna kompenzacija stresa sa očuvanom energijom. To će vam se uglavnom prepoznati i javiti kod ljudi koji su počeli da kasne na posao, zatim kod ljudi koji odlažu obaveze ili nerado prihvataju nove zadatke. Kod njih se javlja veći umor, izolacija od prijatelja, porodice, zatim se može javiti pretjerano pušenje, a u nekim slučajevima se može javiti i zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Najlošija i najgora faza i faza za koju treba da se zabrinemo jeste faza istrošenosti. U toj fazi dolazi uglavnom do razvoja neke depresivne simptomatologije, do pada imuniteta sa stalnim oboljenjima i sve ovo što sam prethodno objasnila, ali samo nekog pojačanog intenziteta. Zorice, to su dakle simptomi koji se javljaju, a na koje trebamo obratiti pažnju. Da li postoje još neke komponente, neke stvari kada je ovaj sindrom u pitanju? Jeste. Moram još dodati da postoje 3 ključne komponente sagorijevanja. To su emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija i smanjenje osjećaja ličnog postignuća. Emocionalna iscrpljenost se u stvari odnosi na procjenu pojedinca da su njegove emotivne i fizičke snage iscrpljene preko granica. Osjećaj emocionalne iscrpljenosti, kao što sam već negdje naglasila, prate i fizički simptomi kao što su umor, glavobolja, različite vrste bolova, moguća nesanica pa i poremećaj apetita. Kada pričamo o depersonalizaciji, govorimo o razvoju osjećaja gubitka vlastitog identiteta i svrhe, a sve vezano za radno mjesto. Bezosjećajan odnos prema ljudima sa kojima smo u kontaktu javlja se kao odgovor i zaštita od pretjeranog emocionalnog iscrpljivanja. Javlja se osjećaj frustracije, smanjena potreba za komunikacijom, nizak prag frustracione tolerancije i tako dalje. Ja pretpostavljam da smo svi negdje u nekom momentu imali problem, na primjer, u komunikaciji sa šalterskim radnicima koji su u suštini izloženi velikom stresu i podložni su itekako burnout sindromu. Zatim, osjećaj smanjenog ličnog postignuća odnosi se na negativnu samoprocjenu sposobnosti i postignuće na radnom mjestu, a manifestuje se kao smanjena motivacija za rad, opadanje samopoštovanja i opadanje opšte produktivnosti. Koje su to rizične grupe? Sindrom sagorijevanja na poslu sreće se uglavnom u radnim sredinama u kojima se pojedinci susreću sa problemom nesigurnosti za radno mjesto, gdje uglavnom nema kontrole rada i zaštite radnika. Također postoje radna mjesta koje prisiljavaju radnika na duže radno vrijeme, na brzu iznenadnu promjenu procesa rada i hitnosti intervencije bez mogućnosti dovoljnog nedeljnog i godišnjeg odmora.
Ako uz to dodamo neadekvatnu novčanu naknadu, loše međuljudske odnose, veće su šanse za izgaranje na radnom mjestu. Kao i u svemu, neki ljudi se teže, a neki lakše nose sa izazovima na radnom mjestu. To možemo primijetiti i u svom poslovnom okruženju. Na koji način to objašnjavate? Ako izuzmemo okolnosti i organizaciju rada, smatra se da je jedan od glavnih uzroka izgaranja su u stvari psihološke osobine pojedinca. Njemu su skloni nezreli ljudi, ljudi sa određenim neurotskim simptomima, pretjerano odgovorni, ambiciozni, ljudi koji imaju visoka očekivanja u poslu i koji se u suštini previše posvećuju poslu. Ključni aspekti prevencije su rano detektovanje nekih od aspekata i činilaca sagorijevanja o kojima sam prethodno pričala. Spomenuli smo zdravstvene radnike koji su ovim okolnostima vezanim za COVID-19 najizloženiji rizik od sagorijevanja na poslu. Koje su to specifičnosti njihove profesije koji mogu da pojačaju simptome burnouta? Zdravstvena struka je svrstana u visoko stresne profesije s obzirom na visoku odgovornost prema ljudskom životu i zdravlju. U ljekarskoj, odnosno u zdravstvenoj profesiji, čak i nevezano za postojeću situaciju, razvijeni su određeni mitovi koji doprinose razvoju sindroma sagorijevanja. Tako bi ljekar morao da bude sveznajući, nepogrešiv, uvijek siguran u svoj stav i svoje odluke, a pacijent u suštini uvijek mora biti najvažniji. To bi donekle i trebalo da bude slučaj, međutim mi u našem sistemu zdravstva imamo i neke druge probleme na koje zdravstveni radnici ne mogu da utiču, a njih se direktno tiču. Prvenstveno mislim na uslove u kojima oni rade. U suštini bolnice su veoma loše kod nas opremljene, sredstva rada su svedena na minimum, a broj zaposlenih također ne odgovara potrebama pacijenata. Kada sve ovo povežemo u jednu priču, vidimo pod kojim rizikom su naši zdravstveni radnici, a u suštini o njihovom mentalnom zdravlju skoro niko da ne vodi računa. Mi smo nekako skloni kritikovanju njihove stručnosti, posvećenosti i ljubaznosti, a ne razmišljamo koliko su oni opterećeni poslom i odgovornosti i koliko to može biti štetno za njih. Dakle, kako sam vas razumjela, ni medicinski radnici nisu svjesni rizika koji njihov posao donosi. Nažalost, mislim da nisu. Ja u svojoj praksi nisam srela niti jednog medicinskog radnika koji je potražio pomoć po ovom pitanju. Nažalost, nisam ni od svojih kolega čula da su se susretali u svojoj praksi s tim. Ovo bi svakako trebalo da bude jedna aktuelna tema, naročito kada se svi vratimo u neke normalne tokove. Smatram da će se tek tad simptomi izgaranja i iscrpljenosti manifestovati. Iz jednog prostog razloga. U situaciji opasnosti ljudi u suštini nemaju vremena baviti se svojim emocionalnim stanjem. Oni su uglavnom usmjereni na rješenje. Kada opasnost primarna prođe, mehanizmi samoodbrane popuštaju i tek tada naše emocije dolaze u fokus. To su u suštini vrlo česte situacije koje ljudi opisuju i slikovito objašnjavaju da ih je u suštini sve stiglo kada je realni stres i kada je realna opasnost prošla. Koji su to praktični savjeti koje biste podijelili sa nama kada je prevencija ili čak samo pomoć kod sindroma sagorijevanja u pitanju? Prvo bih naglasila da moramo biti svjesni svojih očekivanja i svojih mogućnosti. Od velike je važnosti da se te dvije stvari bar približno usaglase, jer u tom slučaju su manje šanse za razočarenje, a samim tim i izgaranja na poslu. Vrlo je bitno da naučite da postavite granice i da kažete ne. Kada kažete ne, to ne znači da ste drski, bahati, da ne volite i ne želite da radite, već da postavljate svoje radne obaveze u okvire vaših radnih zadataka, vašeg radnog vremena i mogućnosti. Svakako je poželjno da tražite pomoć, jer ponekad obim i zahtjevnost posla traži angažman više ljudi, pa nema potrebe da sav teret padne na vas. Prepoznajte prioritete i delegirajte zadatke. Razmislite o pozitivnoj strani vašeg posla i radujte se čak
i malim uspjesima koje postignete na poslu. Na kraju, vrlo je bitno, a to smo često naglašavali, da sebi omogućite da odmarate i svakako da ne nosite posao kući ukoliko ste se vratili nekim svojim stalnim poslovnim obavezama i rutinama. Pri kraju smo našeg današnjeg razgovora. Imate li neku poruku za kraj? Ako vam je teško ostati kod kuće, ako vam je dosadilo da se pridržavate propisanih mjera zaštite i smatrate da ste u nekom prethodnom periodu bili zakinuti, da ste bespotrebno prisiljeni da se pridržavate propisa, razmislite bar na sekund o medicinskom osoblju koje je s druge strane bilo prinuđeno da se sa ovom vrstom problema bore i da sa ovom vrstom problema budu u stvari u direktnom kontaktu. Sjetite se da su i oni isto biće koji imaju svoje potrebe, strahove, imaju svoje porodice i slobodno vrijeme. Mislim da je vrlo važno da im zajedno pomognemo sa našim odgovornim ponašanjem, jer u ovakvim okolnostima sigurno je i njima teško i izrazito stresno. Hvala vam, Zorice, na ovom gostovanju. Hvala i vama i čujemo se u idući petak. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije COVID-19 Savjeti psihologa. Danas smo razgovarali sa Zoricom Rajlić-Perić, diplomiranim psihologom i sistemskim porodičnim psihoterapeutom. Ja sam Dejana, želim vam lijep i ugodan dan. Čuvajte se, pazite se. Nemojte dozvoliti da sindrom sagorijevanja na poslu dotakne i vas. Ukoliko primijetite simptome koje smo već spominjali, ukoliko smatrate da vam je na poslu previše stresno, pokušajte s nekim razgovarati, pokušajte potražiti pomoć i riješiti problem na vrijeme. Prijatno i do slušanja. COVID-19 savjeti psihologa. Ukoliko se teško nosite sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom virusa korona, ukoliko imate osjećaj panike, straha i depresije, pozovite nas na 052 233 303 ili nam pišite u inbox Facebook stranice Free Radija. Vaše poruke i pozivi ostaju anonimni, a odgovore donosimo u emisiji COVID-19 savjeti psihologa ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 časova i 10 minuta. Emisije realizuje Psihološko savjetovalište Psiholuminis Prijedor i Free Radio. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.